ne znam, ono... Ne znam. Ja mislim da, na primjer, ako se umre, ono što ja mislim, kad umreš, ideš valjda u raj, sigurno, valjda, nemam pojma, ideš negdje uglavnom, možda ti se sudiš kakav si bio čovjek, možda, da li ideš u džehennem ili ideš u raj, kod Boga. I sad šta ja znam, ja mislim da možda nakon nekog vremena duša ti ode u drugo tijelo i da zaboraviš na prošli život, na sve, nego ono, samo si drugi čovjek odjednom. Šta znaš, možda smo mi nešto prije bili. Realno. Znaš da naučnici dalje nemaju objašnjenje zašto i kako mi sanjamo. Ja sam pričao i tebi, i svima vama na YouTubeu, kako se zove, story time sam radio, ja mislim. Ja sam li radio, ja sam više puta o paralizi sna. Jebote ti to, znači. Tu paralizu što sam ja imao, ja to nisam mogao vjerovat, ljudi, boga mi ba. To je baš nekakav bio čudan doživljaj, majke mi ba. Mislim, ono... Jarane, to je toliko real bilo, ba. Baš, znaš, baš je to toliko real bilo, ono, nenormalno je real bilo. Koliko klipova djeci ima da govori da su oni prija bili neka osoba što je već davno mrtva? A to seru, to ja ne vjerujem u te stvari, iskreno. Ne vjerujem ja u stvari gdje dođu ljudi kažu ja bio ovo u prošlom životu, ja bio ono. Šta, kak ti znaš, aj šuti. Ono, ili neka ta djeca ili nešto, ono, baš ti znaš šta si ti bio, ono, sanjo, debili, kaže jest tako. Ne može to niko, ja mislim, znati, ono, iskreno. To ja baš ne vjerujem u to, nikako, ono. A ono, da se može iko sjećat prije šta je bilo. A sad ne mora znači da je išta bilo prije, jer... A vjeruješ da životinje vide duhove? Sad ću vam ja nešto reći, iskreno. Ja u Evropi nikad nisam vidio neka čuda. Neka sad. Ona Amerika, pa tamo stalno neka čuda. U onoj Americi stalno neka čuda, stalno nešto od njih kreće. Stalno nešto od njih kreće, majke mi. Jer ovdje hajde ono sve u redu, normala, ovo ono, ali Amerika je baš poseban slučaj. I sve te duhovi, demoni, sve od njih kreće nekako, ja mislim. Sve kod njih je to prvo nešto. Majke mi. USA all the way. Ma jebote USA, ba. Dobar je USA, ali ne bi volio tamo, brate. Šta ja znam. Ali ne znam, nekako, zato što mi je čudna država, čudni ljudi, brate, ne znam. Čudno. Fascinira me kako na Balkanu nigdje nema paranormalnih stvari, a u drugim državama kontinentima... Šta vi mislite, jel postoje te paranormalne aktivnosti? Paranormalne aktivnosti. Ali iskreno. Da te paranormalni duhovi, demoni, ako postoji, vjerujem i ja, ali ja mislim da se oni samo ukazuju lošim ljudima, ono baš lošim ili slabim ljudima. Imaš Balkan UFO kanal na YouTube. Tu momak dosta objašnjava o onojima u Americi i u svijetu. Ma znam, brate moj, gledao sam ja, jel ti meni vjeruješ da sam gledao, brate, milion tih stvari od stranaca?
Tako da on što je to govorio sigurno nije pokupio, tako da sigurno već znam, brate. Ali pogledat ću, gledao sam i klipove i njegove sam gledao. Ali vjeruj mi, ja to, brate moj, znam u krvi, ono, znaš. Hvala ti, brate moj. Kuca na Google, Annelies, Miša, Željko izbacio... Jel Željko izbacio Disrek? Buras, ti mene plašiš. Ne, ja sam takav čovjek, ja volim razmišljati o tim, mislim, o svemu tome. Ja volim te stvari. Zato volim horror igrice, šta ja znam. Svaki put kad sam se bojio sam i osjećao da postoji da su tu, ali kad se ne bojim nema ničeg pa ti razmisli. Ja se često priviđa da često vidim neku svjetlost u mraku i ponekad mi se neke sjene ljudi pojavljuju, a onak sama budem doma. Ma ja sam 100% vjeren da to sve postoji, pogledao milion klipova i oni namješteni koji spravo ne bi volio da mi se desi, ali mi je jako zanimljivo to. I meni, brate. Jesse Trill. Mind blowing.